Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba Pinyat Singh CEM ula Jubab ya ka kinhun king atiar Nyotrap National Liberation Council da ka baong watchwa ya kijingtip hasyaban byrngem ban kynnoh Ingkhong Shyllangmat ya CEM ula kintho ya kani hapo ka yeng darbar thawan chu ka council hne ka sngi balang habe shimbenta ha ka jingatai halor ka jing ka dia ka bami hapo ka hima sora namar ka jing pen kha ya ka raj majai kuno kahima sora menjisi kadal bu daka ultimatum yang executive committee juga discuss. Kata kita bapun sniu dorba habide kajingitip dan kedui. Nimbat dan kanu kajingitip thok ka persya. Henry yimban si panagale executive committee minta ninhap dan bu por bahato khat santare minta onai ka executive dorba dan masala kahap dan pilot yang baru ki original bulan dan ki pata ki bela isu ini khar di formajai bagi poinot jadi bagi hak council ka Nyotrap National Liberation Council ha ka sautrik unaitung kala byrngem ya CEM ka KHADC bauri ban pendam no mardor ya ka jingpen bena ni notification ba pin mi dangshan ba ajing itu e ka majai kum karaj HNLC ka maham ya CEM bauri ban pendam no mardor ya ka jingpen bena badong ba ka majai ka de ka pinyat ki hespa jung ki bajala ni ki Ingkhong Shyllangmat aba benrap ba ka jingpen bena kum karaj ya ka majai kala pin kemen shik adai ya ki bajala ba sa majai ki barale kemen ya ka ni ka jingpen bena da ka bathang bom pataka ba ya sha ya risa haba Jubab ya kani CEM ulaong ngakwa ban kentu baswa ban byrngem sngubha watchwa kenya kijingtip but anda klatip ya kijing shisha lada phi byrngem lada phi ong ngadi Ingkhong Shyllangmat ru ngam sngawi ai banchu kno Ingkhong Shyllangmat kasuk e henry onda ya pet yigini ki kam bangile hangni phin kli ma phi ko HNLC kham e jan bidri manga nemano ula benram Berkabar hakabegi makani kekentin rat majai kumbaki kun ki hajar jong masalah kinfu bit bandal ya kani ngin sabishar ni athauni ke ek pabhatam ni konsep lambai local DC barke sale ya kata hadir di session kata Mr. Deputy Chairman sir ngapa konsom ni ngapa pun hak ni ki bangpa ni kran dan kita ngapa dengan so berkepat iki balada lok bala mungkin hak in circulate dari hak syabab member sampai di Henry tan away nakala ka juni ko akan percaya ko wala siya kano what ka HNLC ko wala siya bangem bamde bentuk kelar ni kakam Henry aku akan tentu ni ba syua bangem subha dawa shot in the dip dan la tip ejing shisha da ki bangem da ki ong abade Ingkhong Shyllangmat ngam so e Henry ban sya kano Ingkhong Shyllangmat Henry pe khane ki kam ki bangi trai phin sakali ma phi ko HNLC khamye je bandi mangana mano kata di ko ko banga ko apan pha ka kubor bashai ba habi dei ba kane ka kam ni shom hune da ka sukya hune da ka isi paro ni long ni donya ka collective responsibility jadi mat kata IT hani ke isi IT hani ka darbar council bagi pek itu bahatam mengide namta ki hikmah hakibul cakap ini polisi kani kaji berpau nak yang bunyi buat kaji pintu nak yang bunyi yang kalian yaitu banyak ajimut dan habi dei bak kani ham tam hak dei di masa kemudian ketika majai ke belum ke wei nak cakap pun hak dia gendrum pada bos bos kam dei tan hak bos jona ke bami dia Nagi senang tu kamu jual kelabih juga. Dengan itu bah ia kini rekam, aina ada executive committee in Shimlang confident lagi. Lalu belum local di CMK, kaya itu bahatam bagi ai ikut kehajar inlet kata. Dengan pintu ikut kehajar semua yasha yang bagi habitat kini rekam. Yang persyarat adalah khantam ladan deputy CM di charge lakan nilai persyarat nilai wad nilai penting itu bahatam nak kita kini rekam ko masalah. Kini Mr.